Imana icyubahiro. Haleluya. Ashimwe Yesu. Haleluya. Dusenga Imana. Tubanje gusoma iri jambo duhagurutse twese. Turasoma Zaburi ya 30. Twese duhagurutse dutangire iteraniro ry'uno munsi. Dusoma Zaburi ya 30. Turahera ku murongo wa mbere cyangwa se umurongo wa kabiri. Hari abayifite ari umurongo wa kabiri, hari n'abayifite ari umurongo wa mbere. Haranditse ngo Uwiteka ndaguhimbariza kuko wamagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye naragutakiranyiriza, Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu. Wanyijije urupfu ngo ne kumanuka njya muri rwa rwobo. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi be mwe, ushime izina rye ryera. Dukomere amashyi ijambo ry'Imana. Imbere yawe uhoraho Mana yacu, turakwemera n'ukuri. Uri umukiza, uri umutabazi, uri umurengezi, uri umutangabugingo, uri mwiza, ureba maso abagutegereje. Uri Imana irinda, uri Imana yesha icyubahiro, uri Imana yavuganye natwe, uri Imana ivugana natwe, uri Imana uduhaye amahirwe, uri Imana uduhaye amahoro, uri Imana tuzanye mu nzu yawe ngo tukunezerewe nawe. Abagabo, abagore, abakobwa n'abasore, twese turi mu nzu yawe mwami. Tunejejwe n'imirimo wakoze Mana, wagaragaje ibimenyetso byawe, wagaragaje ibitangaza, waturwaniye intambara zikomeye n'izoroheje, waraturwaniriye mu ijoro no ku manywa, watubereye maso kandi utubereye maso Mwana w'intama w'Imana. Nuduhaye kuba heza mu nzu yawe mwami Mana yanjye, waturarikishije umwuka wera, natwe twaje mwami za ngo tukugireho umugisha. Ndagushimiye kuko abantu bawe bararitse mwami, kandi wavuze ko utazajya ubateraniriza ubusa, ngo babararitse ufite umugambi mwiza kuri bo mwami. Ndakurinze buri teraniro urihire, iteraniro uriyobore mwuka wera ganze, imbaraga zisumba byose zigaragara ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese amurikirwe n'umwuka wera, kandi bagushaka bakubone mwami, afite ibibazo bikemure, afite uburwayi bakize, abiyenge basubiza birigiro mu izina rya Yesu Kristo. Utwishimisha ibyishimo biruta ibyawe kandi biruta imibabaro twagize mu izina rya Yesu Kristo. Twongere kumva imvura yawe, turasenze muri aba materaniro ayoborwe nawe mwami. Turasenze mu mwuka wera w'Imana, abanyugaza Satani nabo n'abamenera, abazimu ntibabona aho bakorera, abadayimoni tubimye umwanya, turabirukanye mu izina rya Yesu. Hanze gukora kwabo, hanze gukora kw'Imana Data, abariwe Kristo Mwana w'Intama w'Imana, abariwe mwuka wera, abariwe butatu butagatifu. Turakwemera, turakwizeye, Data muri gahunda zose zibera ahantu, kuko icyubahiro cyawe girira mu bantu. Urakoze kuganiriza imitima yacu, urakoze kutugenderera. Usanga twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. mu nzu y'Imana ntakuboha. Ukeneye guhaguruka kugira ngo turirimbane, uhaguruke, nta kibazo, byose biri. Tuzamure ibiganza byawe, shimwa buri muto. Cyaraga mu migezi baguroni, tukarira twibuti wacu, imitima yacu yari yagahinda, kuko nta mutaba
We're
abaririmbyi bari ku ijambo nari ntarumva aho nakirizwe, baravuze ngo icyazanye Yesu ngo ntabwo yagitaye mu nzira. Yesu ashimwe. Ntabwo nzi urugendo yakoze uko rwangana, ntabwo nduzi kuko mu ijuru sinari najyayo jyewe. Ntabwo nzi haleluya, ntabwo nzi niba ari rurerure cyangwa niba ari rugufi, yararugenze iminsi ingahe, niba yaraje umunsi umwe. Haleluya. Ntabwo nzi imbaraga, ntabwo nzi imiyaga, ntabwo nzi imyuka, ntabwo nzi ibihumeka, sinzi ibiti, ntabwo nzi amazi n'ibicu biba hariya mu kirere byashoboraga kumunguraho icyo yari azanye, niba yaragitwaye ku bitugu cyangwa niba yarakikoreye ku mutwe bikakigurukana. Ariko turashima Imana ko atagitaye mu nzira. Hari abantu bagira mesaje zikomeye, bafite ubutumwa bukomeye bashyira abantu, yagerayo yaraje mumutegereje kakubwira ati erega nubwo nje ariko ine nukuri ugihangane, nanjye nyine ntabwo nzi uko ntabwo mbizi nayabuze, ariko Yesu si uko. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Hari abaririmbyi bavuze, bararirimbye ngo icyo tuzi ni uko mu ijuru tuzagerana. Baravuga ngo ntabwo twirengagije yuko hari intambara, hari ibibazo, baravuga ngo hari naho tugira bukira bukamudika, ariko ntabwo tuzayobiza. Yesu twarataye icyo yazanye mubwira kandi uzi n'ikindi. Haleluya. Yaje gucungura itorero, yaje ngo azarigeze mu ijuru, ntabwo rizasigara, rizagerayo. Ubabwire haleluya. Wowe niba wumva gufasha ukumva Yesu muri kumwe, humura uzakuri kumwe. Niba wumva gufasha humura muri kumwe, ntabwo uzasigara mu nzira. Haleluya, haleluya. Uko mesaje yagombaga kuzana yayizana, niko niyo agomba gushyira gukura mu isi ayijyana mu ijuru, izagerayo. Haleluya, haleluya. Yandikishije ijambo rye, aravuga ngo imirimo ya nyuma nizahesha iya mbere agaciro. Yesu ashimwe. Yesu arabizi neza ko kuturambirwa n'amacumu bamuteye n'iminsi n'imyaka yamaze mu isi ntacyo byaba bimaze. Itorero ritagiye mu ijuru ntashobora gukora ikosa ngo itorero rigume mu isi. Intambara turwana, ibyago n'ibibazo n'ibigeragezo duhura nabyo ntabwo byakwangira uwo mugambi aho yerekeza. Intego ye ni uko tuzamuka. Abantu bajya barwana intambara zitandukanye, bakarwana intambara, ariko ndababwira itandukaniro ry'intambara abakristo, itorero turwana nayo, intambara turwana nayo, itandukaniro ryacu n'izindi ntambara. Twebwe tuzi uko izarangira, tuvuga ngo tuzi uko izarangira. Bwira mugenzi wawe tuzi uko izarangira. Bwira mugenzi wawe intambara turwana nayo tuzi uko izarangira. Haleluya. Mubwira ngo tuzi uko izarangira. Ntabwo izaba kimwe kuri kimwe, nta kunganya kuyirimo, tuzatsinda. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo niryo tandukaniro. Haleluya. Yesu ashimwe. Baririmbyi bose baririmbye Imana bamugisha. Ntabwo nagusengeye, wisengere. Haleluya, haleluya. N'abamukunda mu musengere. Twese duhaguruke tumwakire.
shawe urabona ukuntu ugiye gutinda we. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi tunakira mu izina rya Yesu. Yagaze tagusenge data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'ubutware n'ubushobozi itangana cy'ubuzima, ndagushimiye mwami Imana nzima ko wabonye ko ari byiza ko mbahantu mwami ntabari jewe mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyir'ingabo ufashe umusazi wawe mwami kugira ngo ibyo wampaye uko wanyigishije n'ijambo wampaye nshobore kuriha abo washatse ko ndariha, ariko nanjye riyigisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Shimiye Imana ko yanteye iteka akaba ahantu. Shimiye abashumba babonye ko ari byiza uno munsi mpagarara imbere y'iteraniro ngo nigishe. Amen. Shimiye Imana yarangijije muri indwi naragwaye cyane ariko iteka yabanye natwe. Haleluya. Muri indwi kandi baranyibye impuzu ubutumwa bwiza, kuko murazi impano ni zitanu. Muri izo mpano zitanu harimo ivugabutumwa, hariyo no kwigisha. Amena. Hariho ubuhanuzi, hariho kumvire, hariho intumwa. Haleluya. Ariko njye ndakoresha iyi mpano imwe yo kwigisha. Uno munsi ndigisha impamvu Yesu ashimwe. Iri jambo mwe mu Imana yarimpaye, aranyigisha amenyesha yuko abantu benshi barize ukundi bitandukanye nuko Yesu yariko ari. Nambira ngo abantu bagishije mu binyoma kubera sinzi hari ukuntu babifashe. Mutwe amajambo y'abaho kwa data hari amazu menshi. Haleluya. Kwa data hari amazu hari undi ijambo twabigishije rimeze, ariko narisobanukiwe niyo mu Imana ariko aranyigisha abwira n'imirongo soma sanga amazu batubwiye siyo mazu Bibiliya ivuga. Nawe yagiye kudutegurira siyo Bibiliya ivuga, siyo abantu batwigishije imyaka myinshi. Imana idufashe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 14. Reka ntangure ku murongo wa 2. Haravuga ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho babwiye kuko ngiye kubategurira ahantu, kandi ko ngiye kubategurira ahantu nzogaruka kubajyana iwanje wahondi namwe abariho muba. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 2-3. Yesu yavuze ibintu bibiri. Yavuze amazu, avuga n'ikibanza. Yavuze amazu amaze gutegurwa. Amen. Avuga n'ibintu bagiye kudutegurira bindi. Hari amazu yateguwe kera, hari ikibanza azadutegurira. Yesu ashimwe. Inyigisho navuze ko twahawe ni inyigisho ushaka ko uno munsi Imana idufashe zituve mu mutwe. Twaranabeshwe kenshi. Umuntu akakubwira ngo ure umufuko w'isima ngo inzu yawe mu ijuru uzoyisanga ngo isize isima. Ugura amakaro ngo n'inzu yawe izoba amakaro. Ugura amatara mu nzu y'ingoro y'Imana. Yesu yavuze ko aya mazu yamaze kubakwa kera. Amen. Ibyo ni ibinyoma. Ni wajya gutanga akaro, ibi ni ibikorwa bizaguherekeza, ntabwo ari inzu yawe iriko yubakwa mu ijuru. Tureke ibinyoma. N'abatubuzi bashaka kwiba abantu. Niyo koti uzanga mu nzu yawe hari amakoti ya hehe. Urabona sana n'ibi byatanze umuntu, ariko ntabwo twamubwiye ngo urumva ngo zana marito ngo imitako ngo mu nzu yawe mu ijuru. Oya, Bibiliya iratubwira ko taruhara dufisemo kubaka ayo mazu. Yesu yavuze ngo kwa data hari amazu menshi, iyo atari kuba hari narwo nibabwiye bivuga ngo yubatswe kera. Ntabwo ari cyo nawe tugira ngo nababwiye ngo twarabeshwe igihe kirekire. Yego nta kinakuze n'ubwo butumwa numva yuko
nguze nkaka nanje mu nzu yanje nzasanga ninde yakubwiye ko mu nzu ya Imana yaguteguriye izo bintu wowe uzobibaka he yavuze ngo iyo atari kuba hano nari kuba ndabibabwira bivuga ngo yubatswe kera ataranaza ku isi. Amena. Ni nacyo gituma muri deliverance yo tukubwiye ngo tugiye kubaka amakaro. Ntabwo tukubwiye ngo mu nzu yawe mwishu uzotaka amakaro. Abahanuzi bamwe nabo bisha abantu barababwira ngo bamwe ngo nababonye ngo bari mu nzu ngo ariko dufite amatara ngo bandi ngo zubazo ari bihombe hehe. Bibiliya ngo ni Imana yazubase. Kwa data amazu menshi. Nyende inzu niwe yubatse inzu. Iyo ufite urugo wowe ni ugubaka. None sasa twebwe abana tugwaye uruhare ngo twubake. Yesu yavuze iyo atari kuba hano nari kubibabwiga. Bivuga ngo izo zirari deja. Haleluya. Ariko turi mu binyoma bimwe. Iyi dukora imirimo izaduherekeza ariko byahishwe Yohana havuga ni imirimo izaduherekeza ntabwo ari kubaka. Hello. Inzu zimwe zizoba zisenyutse abantu bamwe bazoba bicaye ahatabona kubera batashize amatara. Ninde yakubwiye ko wowe wubaka mu ijuru? Amina. None se hari ikibazo kindi muca mumbaza ati none ko yavuze ngo ngiye gutegurira hacu hari inzu hari gutegura. Amen. Ategura iki none? Haleluya. Kumvika iyo umuntu agiye kugurisha inzu aravuga ngo mfite inzu ingana gutya iri mu kibanza gifise ubuso bungana gutya. Amena. Inzu irukwayo ariko iri mu kibanza kingana gutya. Bakanavuga ngo muri aho kuri iyo nzu cyangwa se muri icyo kibanza hari nibi hari amapave hari parikingi hari na jardin. Amena. Ntabwo bubaka parikingi batarubaka inzu. Haleluya. Ntabwo bashyiraho ubusitani jardin batarubaka inzu. Nukuvuga nyende urugo ayubaka kwa inzu hanyuma karabaho azoshyira jardin birabana neza biha agaciro yazo. Agashiraho amapave meza akabona aho ashyira parikingi bizaha agaciro yazo. Agashiraho kuroti ibyo biza mu nyuma. Agashiraho imiryango myiza n'amarangi bishaka kujana neza n'amarangi yashize ku nzu. Ibyo biha agaciro yazo. Ariko nibivuga ko ibyo bibanza abanza inzu. Imana tubase amazu yasoje kutwubakira aho izo nzu zizaba ziri uko zizaba zisa. Icyo kibanza ndaza kuhasoma nabo ntabwo ari ibintu nkura mu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndaza kuvuga nayo mazu yiki. Niho bene data bamwe baja Kigali bakatagura kuri amazu y'abandi bakavuga ngo iyi zahabu yanje ni etaje zahabu yanje indi akobesha. Vama kuza ati kuri zone bakagenda bagahagarara bakicara bakatagura kuri abana etaje y'abandi ngo niziri. Ikibazo ntabwo twumva amagambo yavuga ku buryo n'abayuda yarabatanga kuri ibintu yavuga ibintu by'umwuka bo bakabifata mu mubiri. Ni nacyo gituma yababwiye rimwe na rimwe yababwira ngo musenye urwo rushengero ugeze kubaka mu minsi 3 wowe wumva gusenya no kubaka bigaragara ku mubiri kandi ari ku mubiri we. Haleluya. Rimwe na rimwe ibintu by'umwuka babitwigishije mu mubiri noneho natwe tukabifata mu mubiri kugira ngo ndakuremeshe umaze iminsi udafite amahera y'ubukode nkakubwira ngo uhumura mu ijuru mujya tuzaba mu mazu yacu ariko ntumubwire iyo nzu ni iyawe. Umuntu wese akumva ko ari etaje. Narumvise n'abahanuzi bamwe bubahuka ngo abantu bamwe bazaba bari kuri Nyakatsi murayizi batuzuta ibyatsi ngo bandi bazaba bari mu etaje ngo bivanye n'ibyo bakora ariko ibyo bintu bivahe. Soma ijambo uri ubuhanuzi bwose budahuye n'ijambo ntukabwemere. Haleluya. Yesu ashimwe. Amazu ni iki? Haleluya. Dusomere badufasha dusomere cyete cya 2 Paulo yandikiye Abikorino 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yesu. Kumva ayo mazu Yesu yavuze Paulo yahishuriwe iki? Na maetaje izindi nzu ni ibiki tuzaba cyete cya 1 cya 2. Yego. Paulo yandikiye Abikorino 5 umurongo wa 1 n'uwa 2.
dusome mu izina rya Yesu. yego Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu ijuru izasenywa, subiramo. tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, yego dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki, itazashira yo mu ijuru. yego Kuko tunira muri iyo ngando, twifuza kwandikwa inzu yacu izava mu ijuru. Bwana asifiwe. Amina. bose dupfuye ukabona dufise inyubako iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko, itazoshira yo mu ijuru. Kuko tunira muri uru rusago twifuza kwambikirwa inzu yacu izova mu ijuru. Mwumvise inzu ari iki? Haleluya. Yesu ariko aravuga ngo mu bundi buryo mu ijuru hari indi mibiri yo yitwa inzu, mu bisanzwe iki twambaye ni inzu. Haleluya. Uko wowe utagaragara uba mu nzu igaragara. Yesu ashimwe. Nicyo cyatumye Pawulo bandikira abikorintho arababwira ngo twebwe urusago rwacu ntirwamara kubora, niwamara gupfa rukabora inzu igasenyuka, niko kubora. Twizeye neza ko hari inzu mu ijuru, ya mazu Yesu yavuze tuzokwambara atubatswe n'amaboko y'Imana. Imana ubwayo yiyubakiye, niyo Yesu yatubwiye ngo dufite amazu mu ijuru, ufite undi mubiri uzambara. Ni imibiri iri mu ijuru yubatswe izajyamo abagorozi n'abubaha Imana. Ntabwo ari ama etaje mwiyumvire. Haleluya. Ntayandi mazu tuzosanga n'ibize bibatangaza. Pawulo yabibwiye neza abikorintho, arababwira ngo ntacyo bibaye ko imibiri yacu y'umubiri iyi saguza aha iri cyumbi turimo uyu mubiri hazongera igiwore ushire ibipomoke, ariko dufite andi mazu mu ijuru. Ayo Kristo yavuze ngo pande atari amazu menshi, wowe wizeye Kristo hari undi mubiri uzambara. Kuko Imana byayinejereje ko impwemu zacu zaba ziri mu kintu. Amen. Mu nzu noneho kubera umuyobe no kudatahura no kudasenga mu muntu abazi Imana ibi bintu ni ibiki. Twabifashe gusoma n'amazi, ukamaho kuzaba mu igorofa zitanu, ugashyiraho vandarateri ukabona ko uzagira kwiziniyeri ukabona ko uzugurura, kandi umubiri Kristo avuga ni wowe uzambara uwundi mubiri, uzava muri uwo mubiri ubona wambara umubiri utabona, kuko uwo mubiri utubatswe n'abantu wubatswe n'Imana. Haleluya. Ibitekerezo byacu bigatwica bikatubwira ngo twebwe noneho tuzaba mu nzu izi turyamamo duhuramo n'imbeba, ubu kumva wumva ni izo, kandi Imana icyo ishaka ntabwo ari izo nzu. Kuko izi nzu zacu turamo izi zisanzwe tuzibamo kubera iki? Yumvire kwanza, ni kugira ngo umuntu yugame izuba. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru nta zuba ribaho, kuko umucyo waho ni Imana yawe ubwayo. Haleluya. Ikindi ntabwo tuza kugama imvura, kuko imvura ntibayo. Amen. Ntabwo tuzaryama muri iyo umuntu aryama kubera yarushe, biposibire zitari kuruha. Amen. Haleluya. Abasadukayo bigeze kubaza Yesu, baramubwira ngo ibi bintu byawe byo kuzuka n'iki n'ibiki. Ati habaye umuntu, habaye umuryango umwe yarongoye umugore arapfa batarabyarana, mwene wabo baramutwara bashika indwi bose barapfa. None mwitsuka azura umugore wandi. Yesu arababwira ati ko mwiyumvira gute? Abazambara uwo mubiri ntibazorongora, ntibarongorwa, bameze nk'abamarayika. Nta mpamvu yakubwira ibintu urigire hende uribemo gute, uribemo kubera iki? Izi z'amaboko niko ndavuga. Twajya dukurikiza kubera kudasoma neza no kudatahura, dukurikiza yuko tubaye mu isi niko mu ijuru tuzobaho. Imana idufashe. Haleluya.